Zdravo svima, Amar Tufo sa YouTube kanala Amar Tufo bloga. U ovom kratkom video prilogu pogledat ćemo razliku između root direktorija i root naloga. Smatram da je to nešto što bi trebao da zna svaki Linux korisnik. Siguran sam da vas ima tamo koji poznajete već razliku između root direktorija i root naloga, ali evo za svaki slučaj pogledajmo koja je to razlika. Root direktorij je prvi direktorij koji se podiže sa vašom Linux distribucijom. Sam po sebi sadrži niz poddirektorija od koji svaki ima ulogu u radu i stabilnosti vaše Linux distribucije. Označen je ovom kosom crtom i u Linux terminologiji još se naziva kao Linux file system hijerarhija, odnosno Linux file system struktura koju danas održava FSF, Forever Software Fondacija. Vašem root direktoriju moguće je pristupiti unosom komande cd root. Zatim komandom list i izlistat ćete poddirektorije koji se nalaze unutar root direktorija. Tu su bin, boot, dev, etc, home, lib, initial RAM disk image, lost found, media, mount, proc i niz drugi. Sada, svaki od direktorija, kao što već rekoh, igra ulogu u radu i stabilnosti Linux distribucije. Bez root direktorija vaša Linux distribucija se neće pokrenuti. To je praktički bez home direktorija ne možete pristupiti vašoj Linux distribuciji zato što nema korisnika kojim ćete pristupiti. Za bolje razumijevanje, recimo ukoliko ja unesem cd bin i ukoliko ovdje izvršim komandu list, vidjet ćete neke poznate komande koje veoma često koristimo kao što su mount, kao što je list, kill, grep, dd, df, cut cp, change own, change mode, change grep i niz drugih te concatenate. Uglavnom, binary direktorij sadrži komande koje svakodnevno koristimo. Sad, šta je to root nalog? Za razliku od Windows operativnog sistema gdje vi na lijevi klik programa možete postati administrator, u Linuxu vi morate zatražiti administratorske privilegije. Jedan od načina da se postane administrator ili super korisnik u bilo kojoj Linux distribuciji bi bio unosom ove komande sudo su. Su je skraćenica za super user. Unosom vaše lozinke vi postajete super korisnik, odnosno administrator. Root nalog je s druge strane označen ovo rešetkastom oznakom i omogućava vam da pristupite faktički podacima, aplikacijama, konfiguracijskim datotekama koje obični korisnik nema pristup. S druge strane, jednom kada postanete super korisnik, vi imate potpunu kontrolu nad vašom Linux distribucijom gdje možete da mijenjate parametre kernela, bootloadera, adaptera, kartice, mrežne kartice, Bluetooth adaptera, sound kartice i niz drugih mogućnosti. Jedan primjer bi bio sljedeći. Ukoliko ja sada izvršim program gparted, dobit ću dijalog koji kaže kako ja nisam super korisnik i ne mogu izvršiti ovaj program. gparted je program koji omogućava manipulaciju diskovima, particijama, particionisanje USB-a, diskova itd. Da biste pokrenuli ovaj program potrebno je da ste root, odnosno administrator. No ako ja ponovo postanem root i ukoliko sad pokušam pokrenuti program gparted, to će biti uspješno zato što sam sada ja super korisnik, odnosno administrator. Sada ja imam pristup svim svojim particijama, mogu ih formatirati, mogu brisati, mogu kreirati, davati nove itd. Zaključak bi bio sljedeći. Root direktorij je zapravo prvi direktorij koji se podiže sa vašom Linux distribucijom prije nego se pokaže login dialog. Kada jednom unesete vaš username i vaš password, vi pristupate vašoj Linux distribuciji. S druge strane,
Root nalog je super korisnik ili administratorski nalog koji vam daje potpunu kontrolu i ovlasti nad vašom Linux distribucijom za razliku od običnog korisnika koji treba da zatraži te administratorske privilegije. Ako smatrate da je ovaj video bio koristan, ako ste naučili razliku među root naloga i root direktorija, ostavite vaš like, share i subscribe. Ukoliko ste pak čuli da sam rekao nešto pogrešno što ja nisam čuo, ostavite slobodno komentarima ispod. Svakako ću se potruditi da to ispravim u tekst prilogu koji slijedi na ovu temu. Još jedan put pokažite podršku ovom YouTube kanalu, ostavite vaš subscribe jer to pomaže da objavljujem redovnije i kvalitetnije video sadržaje. Vama hvala na gledanje, mi svakako vidimo i naredni put. Do tada, doviđenja!